I used to play cricket with my brother in the backyards and slowly got introduced to this beautiful game, and then I started watching Nepal cricket as well back in 2012, 2013 and 2014 when it made to the World Cups, T20 World Cup, and that's how my interest in cricket एकदमै बढ्न थालेको. There are so many. Being a leg spinner, I would always idolize Shane Warne. And on the batting side, I have Sachin Ramesh Tendulkar. For every cricketer, it's their dream to represent their country. And मैले चाहिँ 2016 मा 16th of April 2016 मा चाहिँ त्यो डेब्यू क्याप पाउनु चाहिँ मैले एकदमै धेरै मेमोरेबल मोमेन्टमा चाहिँ सबभन्दा माथि राख्छु मैले. There are too many. The first time we got the ODI status, and again we retained the ODI status, and recently we qualified for the Asia Cup. So there are so many memories. To be the first person playing IPL from Nepal, it was a great achievement for me. Not only for me, for all the people of Nepal. They supported me thoroughly. They enjoyed watching me playing with the legends of cricket and competing and giving my best to make my nation proud. त्यो सबै कुराहरूले एकदमै मलाई पनि गर्व बनाउँथ्यो कि नेपालबाट यदि मैले पनि गर्न सक्छु भने पक्कै पनि म पछि अरू पनि क्रिकेटरहरूले अरू पनि प्लेयरहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट फ्रेन्चाइज लिगमा गएर नेपालको नाम चाहिँ सधैँ राख्न सक्नुहुन्छ. I always prefer to be on mid-on and mid-wicket. Very rarely त्यस्तो चाहिँ इन्जर चाहिँ खासै त्यस्तो भएको छैन. God is great. Always kept me fit and fine for the game. Team member. सबैजनासँग कुरा त मेरो भइरहन्छ. सबैजनासँगै म टेक्स्ट एक्सचेन्ज गरेर हुन्छु. स्पेसली म चाहिँ कुनै पनि यङ्स्टर कोही पनि टिममा नयाँ प्लेयरहरू आउँछ अनि आई अलवेज ओपन अप त्यहाँ चाहिँ ओपन हुन्छु उहाँहरूलाई गाइड गर्नको लागि. सकेसम्म आफ्नो तर्फबाट जति पनि राम्रो कुराहरू सिकाउन सकिन्छ त्यसको लागि. सो सबैजनासँग भनौँ न त्यत्तिकै सबैजनासँग मेरो कुरा भइरहन्छ. लग्जरी आइटम, not the item, but it would be one of my dream cars, Range Rover. Favorite food, I have so many. त्यसमा चाहिँ थकाली is on the top, अनि I like pad thai chicken चाहिँ अहिले खाना बन्द गरेछ तर पनि I love that food as well. I don't cook त्यति धेरै तर during the pandemic time मैले चाहिँ त्यति बेला कुकिङ स्टार्ट गरेको थिएँ र sometime I used to cook कहिलेकाहीँ आमा बुवाहरूको लागि पनि कहिलेकाहीँ फ्यामिलीको लागि कहिलेकाहीँ rarely. I was like about to get mastered in egg curry actually. Egg curry चाहिँ मैले अलि राम्रो नै बनाउँछु. 3 Idiots I guess. Yep, 3 Idiots. Favorite song of all time, मैले सानै हुँदादेखि सुनिरहेको गीत हो यो. अहिले पनि म सुन्दा चाहिँ एकदम आनन्द लाग्छ. पर्खाइमा भिज्यो सिरानी. पर्खाइमा भिज्यो सिरानी सम्झनीमा बित्यो सपनी. थ्याङ्क यू. सुपर पावर त्यस्तो चाहिँ छैन किनभने I'm grateful with whatever I have with me अहिलेको लागि र सुपर पावर हुने भए to show people what's the reality could be one of the power I would ever ask for. Apart from cricket, one sport I like golf and basketball. Favorite movie made on cricket? There are not that much of movies made on cricket. Sachin A Billion Dreams. Twitter. Best fashion sense. सबैजना अब now they're slowly getting into all these things, so I guess अब सबैजना त्यस्तै नै छ अहिले. They are competing with each other to be the best dressed man of the national cricket team. So अब सबैजना नै त्यही लाइनमा हुनुहुन्छ अहिले. I don't want to take this name. I guess probably all the other guys सबैजनाले यो नाम लिइराख्नु भएको छ होइन. म चाहिँ लिँदैन because I don't want to hurt him. He's too sweet. He's too innocent. Lalit. He's too innocent.
मैले नाम नलिनुपर्ने हो तर बिचारा हि इज टु इनोसेन्ट इज एकदम माया लाग्दो वेन गोइङ फर आउटिङ थाहा छैन त्यस्तो चाहिँ अब को होला अब त्यस्तो चाहिँ मैले कहिले पनि देखिदिनँ किनभने अब जहाँ पनि हामी जाँदा हामी अब म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा हामी अगाडि बढिरहेकै हुन्छौँ होइन अब जो पनि सिनियर प्लेयर त्यहाँ आउँछ उहाँहरूले नै आफैले नै त्यो रिस्पोन्सिबिलिटी लिएर सबभन्दा अगाडि बढ्नुहुन्छ है सो आई नेभर सिन कि अब कुनै त्यो सिचुएसनमा कहिले पनि परेको छैन कि जहाँ चाहिँ मैले अरूलाई पनि भन्नु परोस् अथवा मभन्दा सिनियर प्लेयर कोही मसँग हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले अरूलाई दिनु परोस् भन्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ मैले अहिलेसम्म देखेको छैन I'm recently room partner of Arjun Saud. So I've seen him hanging on mobile every single time. Biana uthedekhi rati sutnu bhanda agadi samma is always on his phone. He loves playing PUBG and PUBG with new friends and he always asks revive gardinus bhanera haina so he's the most I guess who is the guy who use the mobile the most selfies and photographs. There's a tough competition between Sompal Daira Kushal Bhurtel ko beach ma because we all see Sompal Dai making videos and taking pictures and posting them on every social media and now he has got his YouTube channel as well and on the other side we see this young energetic guy Kushal Bhurtel. He's one of the idols now, becoming the idols for the youngsters out there, and he always gonna be on social media as well. So big competition between those two. In Nepal, my favorite holiday destination would be Ilam ma gako chaina and it's always gonna be my dream destination. But yes, ahileको सम्मको लागि I guess Pokhara. Sit with my family, talk about happiness, talk about positive things अनि कुराकानी गर्ने रमाइलो कुराहरू गर्ने अनि सबैसँग सुख दुःख बाँड्ने त्यही चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ कहीँ न कहीँ केही न केही जागिर गरेर आउँथे अथवा कहीँ न कहीँ कोही भनौँ न सिङ्गिङ मलाई अलि राम्रो लाग्छ गर्न अलि गीतहरू गाउन मनपर्छ सो पर्थ्यो कुनै बेलामा सो सायद त्यही गर्थ्यो होला For the youngsters out there, I would only suggest कि आफ्नो गोलहरूमा एकदमै फोकस हुनुहोस् अनि सकेसम्म एकदम मेहनत गरिराख्नुहोस् until you achieve that dream. दायाँ बायाँ फोकस हटाउनु भन्दा पनि to stay humble, to remain focused on that goal until you achieve that. अनि आफ्नो चाहिँ हिम्मत चाहिँ हार्नु भएन कुनै पनि हालतमा र there's gonna be lot of obstacles जब हामी एउटा सक्सेसको बाटोमा हिँडिरहेको हुन्छौँ त्यति बेला धेरै नै obstaclesहरू आउन सक्छ तर पनि आफ्नो फोकसलाई चाहिँ हटाउनु भएन आफ्नो दृढ सङ्कल्पलाई चाहिँ तोड्नु भएन र सकेसम्म जति पनि हुन्छ मेहनत गरे